The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. President Barim Gakhasi Students Union, Usamla Lambok Starwell Marngar. Ula kan tho e jing lek kem ki pulen ki laingot kinangelam jong seng hakami ka khandai trik nailar aja pun rio kabolong thek kembali wat ikileno haba keren skilap thai khubor usamla lambok starwell haka arpho trik nailar aja pun rio ulong balada laingot kinangelam ka seng kila sakem hende gidang don bun kinangelam nak central executive council panagi district baraka ju kapor ula kan tho baka jing sakem jong kinangelam kam simna the omja e ka jing ki jong ki SU hande kan nang penraham isu iki mak jing dawa baki SU klabu Ahmad jong sarkar ulakan thoru yok sarkar MDA blailam dak seng NPP halo ka jing bamnut ban lei habak pen kan mau ka jing syasiat ikasi penar ki basa syaki khaput bar habaja ka jing yakanat ki khasi penar bar ki jai ben karbi hakasnong lapangam ika jingkot yakenika presusing taka no phai ko sing habidai ka jingjia ka manis tengsnya hakban kong hakba langut ki nongilam bakli du jongka ki sukila chakem ki bor jongka bat kaba ni snow ban penrem kamtam golong ba hadin ba dep kem iki tilwan na penjulor ki ko officer kam ko sang om tang kata teng office jongka seng rai bat ki ying bomarjan marpa jong jan office kila julor teng snow ba kani gede kai kaba ka jingjia kaba ngenam la perpriang hoj desi to ki bor jong an ki pendep la jong kamram ga jong duty ki chupi rei haba wan da bandon kam yenu tadi no ke jumi na jing ru ki wan da kalti don ki bor snong don ki seng samla ki wan kham tam chika snong jung bri so ba ni kom le so ba lo tek mi ki wa ki le no te na ka liang ki jong ka seng ni nam la ban ku bor ki jingjia batang going pa ban ong golong laingut kelas akem ginung ngelam kaki siu kamdai badon tang laingut tang don sa subun ba ki ngelam na ki district nasi isi bapher na kasi isiru bat kali ka jing le chong ka bor chong ka sarkar kamdai pathi ampaja handai kanang aiding susu bat kanang perhem susu jadi takimat jing tawa ki ba kum ka seng kalabu akhmat ng sarkar kina kmi denti ba takimat jing tawa khamtam tu santli kimat luwa ba kalis kani budi bthmai kala bu sarkar ng soba kidai giji jingdawa kiba la banle bat kimde shu barang thamai ru rei ngamla masuk tu jaka bakan nang kli lenti bukan address je kita ki isu kiba ka seng kalabu am taka jing bet jing biang jongga jala jongga jat penri hun rei ngi pen ban bak sedang bandai wat aku bai di kadon ayu selendet ya kata ngamla bantip jingde yang sarkar rei na kaliang jong ni gunung lambarem leo ban selok begini lamba mata kani ka jingki bat ka jingjat movement jongka seng borok kawai kan teng bit ang nisakman ka sarkar kre ban urpan urlong je tikimat jing dawa ka ba ilabu khmat jong sarkar ngaskwa ban ong kuni sarkar bayalam da ka MPP je phi la pensong do pai ba po sekretariat pami kli lenti ba phen le yakinu kikam kiba ora ka cimentoy khamtam kita isu ki malabu khmat jong sarkar ndai ngai ku bolong ta i ba ka sedang masuk press ya ka hok chopai ba te was sukmi wa namut ba kata kapus chief minister home minister MLA kandai ka permanent post ndai ki tangku structural basis chisin ka sansnem upai ba udon jong ikhtiar bat gap sisngo pidon ka bor tanggawe ko ban ong kolong ubared udon jong kala kajingwan ipulit men hani jaka kemudian yo ban selok ni marjan pilai pani i cepat kijet larung tu tiarga su sing ru kimdai wan de kalti kwa dan akor buram kiwan da katinsi tensang ka perten ka perngam asnoba kani ka de ki wan haras wat di pat ba nong song tila kisno ba kisudon bor uta katata hakapor basak siap yap perlu posnam sikaput hakapor bemi ki ruhuras pala pangam
beli bat haban mare kelad sadin lagi buat sungkaan ngasno pi akhiro tak ni po sulong dekat masabodar family ing soba kani ngilom la ban priang dai na liang joka seng kani jiki joka seng kani ya sakman tat do bunyi i tikimat cintawa kwa kasura hapan juba Kau kongsan kalau kau sekar kan jubab di kimat cintawa ayu kan le ayu kau sekar kan le ikini ki yeng rupai bab la juruan po je kapan sih kau bayar kesan di lada sarkar ka ong ba khot ya keren ke ba sedang hi maka di nungram sistem ta kilong very open ka jumut sarkar lo fi khot ya keren no por kilong bal ko ba ni khot layat public meeting keleng-keleng high district affair kar kamdan gunu jingja la pelong public meeting keleng-keleng no sorba sulong kamdan nu je dak ka jai gi ya andrai ka komle komlong koman khamtam menen kami sngoba kapan ditarpat je bun balang tina kaliang i ngasoban kentu khamtam kumni ki nulam affair high district affair pendap la jong kamram bu khmat isu bat ka jingdawa kana rahem ni khmat kam ni masalia ba amle de ban kem ban ni hapan sak kem yang ini nulam bar belum le andrai nyelam yang ni kamat ya halo ki dikimat pan pentrun ye jing dawa nang ba isu jong gajat men isu ba kasang dawa kenya ni sakmat ya kata nganam la ban komen selit kelihi nu suam andai ngasuong ba ki jing dawa kala bu akmat sarkar kim ni su ngi dua tang lamba kot kubor ni ai jing to kuma keren tu singi ba ki jing keli ada ba jubab ada ba di kamram sarkar pentrikam kita pikiran sepang ke MPC सरकारी पर arjasa wal constitutive committee lakli de orang ba sahab bude kasi bat la ayat recommendation pen bha kata DEC daftar bat pikiran pangam MRSA ru arja kan riu la dil pakaan ke kamram juga bende dengan ong ba ki ban ye thamai kam desu te tang kamon sarkar khaban le dengan i kumba sarkar ke khon jakai pat ki mat ki isu te ngamla ban te anak i ban ban ba khamsim kiaman ta sri semen ban ki isu jong kajai man reu tes buat senang ya sri ya kawan sarkar rei isu jong jai beri haban ya ni sakman dia ada beda betul betul ya tapi ini kita negara apa asal negara asal pi ke haman bijing ki teng habadon ki takin nungsim kebu tamdai tang pasti menangkong ki asam ke syat petut hi ki kali bali KML buat bomdon je ki dong petut ti jing saling kamdon ni kum kata ong ban pentut ti kinong asam kali asam mandai long ba kimdai ban so snow ba kani ba kalong persa ya ti kinong asam mereka ni ciki kalong persa ya sarkar ba kuman ya lo isu hangasmet ngasim kumni kani kadai kamdai ba kadai liu ne kapan ja ya kita kimat jawa hari ka jing kadai ka taktik jong sarkar kunu ba kan the ampja kimat jawa hari kimat jawa kimdai kimat jawa jong ki ngim yo nong ni kinuram ki su kamdai ka buram jup si ngam kwa buram hiru kimat jawa kalong ba ta jingbit jingbiang jong kon samla jong ka jala jong ka jai beri kham tam taki isu kebang ye keren lah kata ko teli kisna malam la keren siman ye donor sarkar kadehi polisi siman kai kadon benta abahe ba abede sarkar kuma keren mene ong ba kham ni korman ta ka sri siman andrai dangi kirtiang dien bat ya ketu jingjia tu public hearing ti pesno pat ba ya kiba mut un persa la khanglan la sha be thik tangka tu ka ni ki hapan ong tangka tu ka ni ki ba kersan pej trai ka viral tu ka video ru ba ki bor pulet ki don hang tu suruk hi por bujiti tu suruk i te plan kunu sa penjulor kali gi ru pat ba ki ban lej public hearing ka jing kali kalong ka sarkar kali ayu ye kita kena penkenya maki badan maki penkenya tengah soba komlong koman iba ka an kena sediak ini ba kadon ni ba kadon ka katakan mo i nong yalam si sinin u jena sekretari lapan syai ba hidon de si girusum kabu ngan supan kamau fi ka wei ka jingjia hasne marjar khala waya ki jing ki barlas nang makano o ki khot ki su bathang tayar o khot ki su bathang kali o khot ki su bolong ta ter kam tam jingjia pot nomor song ai bejia kadu ka wai ki bor pulit ki yokyam ni angut dekar bele ta kam te kita through experience ni ba teng kas don ki ba mut pen tho bre ji jan ti ban syak no ba ki isu
Andai apa yang jong gini jeng persang ban pente peja ban pento beria je kenik movement je ke isu ngenam kan randian margi sutu family kono bakla ngin ya bisman ka jeng dawa baka jegrahem jo ke isu gejiki ke isu kamdai beng hak barak ka tiar ka jegra ka tiar ke isu ka lor pinungrem ka khulom bat kanya ka jutang halal ki isu pe personal sarkar Smart card hayung dorbar. Sechisen, Is kata bagi smart card senangnya sangka. Senyap kan ka dari MSIS. Mau. Gak jengir apa saya lalu yang sorkar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Adhar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni kon pi hab ada medika hostel, dah hab lek pi ka registration. Dalam dem pi dengan smart card, dah sampai cau. Oh dokter dan bahaya. Yang ni kon pi hab lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่MHIS cardพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องพี่ Ri nak pagi mon lek yo yo poisa sumar ni kon. Abda dan eksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau percangga fu ni ya. Ini kan memang dia smart card. Kan teh. Kau beli bot. Mau.